Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Isaya Kapitulo 43, versikulo 19. Kitaan nyo ti baro abanag nga aramidag, mangrugin nga agparang, makita yu itan, mga ramidak iti dalan iti latang, sadyay, ikan kayo kadag iti ubog ti danom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Edgar, ayan ni Nanang Mau. Imay da inayaban dito'y balay, tatang. Adda kanumanan nang ireklamo kan kuana. Ay, na yan. Linawas mo't lang na may reklamo ni Nanang Mau. Huwag nga ron, tatang. Katidakas na. Co-teacher ko di ang chismis na. Ay, mangibabain at talaga ni Nanang Mau. No kaano pa'y mo't nagbalinak at teacher dito'y eskwilaan tayo. Kastoy pa'y ti mapaspasamak. Anya laingin nga ti may baga dagiti tattao. Di ka la mabain. Si kalangin ti kanayo na maibarbarangay. Nay, addaya mo't basol kaw. Per-dyan daklaang dagita tattao. Naminanuda kan ngayon reklamaw. Isu analawag asaan nga isuda ti ayan ti problema. Nudikat sika. Nawatam. Agtal na ka man dita? Ay bakit kan? Agbalbaliw ka kuman. Agbain ka kumamit kadagiti anak mo. Sumrag ka din, Edgar. Una, nanang. Aday wamday ta ako teacher mo, amang gagamaw. Anyakat ni nanangan aya. Inreklamo na kalangarodan. Agsao ka pa'y laang itikasta. Talaga mo't amang gagamaw. At dalang umasidag kan ko na, agsakitan ti tiyan na adagaws. Nagpig sa tigamod na. Nanang, sumardang ka kuman. Di mo urayan nga idarom na kamanan. Ay, jak kabutang no idarom da. Sangwa kida, oray pa'y sadinaw ti pakadandanunan may. Nadamag ko nga rod nga inreklamo damanin ni Nanang. Ay, mababainak iti daytang aramid na. Imbag ko nam tayo madayo kami kanilakay ko iti pagyanan. Nga makadandanon matlatta kanyak daytang aramidan ni Nanang. Kagurgura da ije lugar tayo ni Nanang. Ay, idi pa'y akastan ni Nanang, Edgar. Baketin, ngam saan na pa'y akayat ti agbalbaliw. Ano samlaangan akabalay ni Nanang. Anya ngay kat si kamot ti boridak. Kan si kalaang ti single kada tayo nga kakabsat. Ay sagana ka din ti balon ta, bakit? Balon ta sa mo dita. Kanin ta ijay talon. Balon mula ang tinsaganak ta sa anak nga umay. Na, kunak man umay naktulungan nga glinis ijay tambak. Ay jak kayat ti umay. Iti kastoy nga edad ko, di nakpay lamot paginanaan nga trabaho. Napigsa ka pa'y mo't Napigsa kan tu pa'y mapan makikakaaruba makiis-istorya. Ay si kalaang timapan. Nakaparabaw di talamisaan ye balon mo. Makaammo kamutin ang mga alay ti danom nga inumaw. Klas, naawatan yung matla ang teleksyon tayo itangal daw? Yes sir, naawatan mi. Sir Edgar? Ha? Apay, sir? Ninanang mo. Makiap-apa ije kantina. Anya? Pagtitinulungan da apong pungutan ni Jay, saan da maanawan? Sana may sa ti aldaw! Agikaro kayon tao! Nanang, huston, saan ka nga agpukaw? Ay, agdal na ka man mag! May saka mag! Jakpay na kaibalas! Kita man kinaramid na kanyak! Nagatgas na iti rupak a kinarakaramutan da! Nanang, agawid tan. Agsubliak tao! Balsan kayo amin! Ay, awanin ti mako na kininanang mo, Edgar. Inaramid ko amin ang akabaalakan kwa na. Sana ka nagkurang iti pamagbagak, ngam saan latta nga agbalbaliw. Apay nga ibagam ti kasta ah. Ammom kaday numanuda anang pungot-pungot kanyak. Tanluda, pinagtitinulungan dak. Iso nga agdarum tayaw, ipabalod ko ida. Nanang, saan ka abasta agidarom? Tabasol yun, no apay nga inapada kayo. Oh, makitam day ta? Adu nga minti pinerperjam. Gapo ka dagiti istoryaam.
Kahit agpaisumag. Pudnumat dagiting bagbaga. Iso ama kaungat da. Saan kan nga grason pay? Naglawag asi ka tinagbason. Sigay! Pagtitinulungan dak! Siya kun tidakals! Siya kun ti managdakdakals! Siya amin ang tidakals! Siya amin ang tibatay! Kumusta nga ni nanang mo, sir? Anda ay jay balay. Agpapaimbag, takinaramutan dagat nga rod. Ay, kaasimot ni nanang mo niya. Bakbaketanin, nga mapapain da. Uwan nga rod. Apay, anya ti basol na. Ay, dayjay kinalaing nang agistorya. Mangidanon kadagiti saan apud no abanag. Isumat lagayam Ket, kumusta mo ten nga jay panang istoryana amang gagamod ni Ma'am Carla? Ay, day tapay ti problema kita. Damag ko nga agdarom ka no ni Ma'am Carla. Saan pa naurnos day jay aririda ay Ay, naunget ngamin ka no ni nanang mo. Sumungbat latta. Idarumdan ni nanang, tatang. Sino nga iti agdarom? Ni Ma'am Carla ako teacher ko. Ay, anya nga iti aramidan tayo itan. Das kan adumawat iti pamakawan ni nanang kankwana. Amumatan ni nanang mo. Nangato ti pride na. Ay, sakit at talaga iti ulo ni nanang. Saan asyak ti dumawat iti pamakawan tawan basol kaw? Kaano ka kadi aya makaamires? Ay dinakman surwan, jak kayat ti madikdiktara na. Nukasta, makamukan iti biyag mo. Aywan, baybay ang daklaang taamok tar aramidang. Sa anak metket anarigat akasarsarita, Edgar. No agkid daw iti pamakawan kanyak ni nanang mo. Saan kun apatuluyan ti panangiyulik iti darum kontra kankwana? Sige, Ma'am Carla, ibaga kankwana. Kan isardengnan nga istoryaan amang gagamudak. Siyak pa'y mat nga aktibo iti simbaan ti akusaran na iti kasta. Uwan nga rod, ma'am. Mababay na kun kan ka. Maasya na kan ni nanang mo, tabaketan. Nangato ti respetok kankwana. Uray no kasjay ti inaramid na kanyak. Nanang, ururayan ni Ma'am Carla ang makisarita ka kankwana. Siyak? Siyak ti makisarita kankwana? Ha? Pakpakawan. Jak pulos aramidan dayta. Ibagam dayta kankwana. Nanang. Ay nasandak asurwan ko nakmanan. Saan agaputa nakaadalkan kat mas adon ti amom ngam siyak. Ala, nuday tati ko nang, nanang. Saan latta akayat ni nanang ti agpaisuro, manang. Umadadupay kit din ti manggurgura kan kuana ije lugar tayo. Talagamot. Pampanunutak nga rod, nga umakar akon iti pangisurwan. Kat, sa dino ko mati pagakaram. Dito yan ili Dito yak meten ngagyan. Asino ngayon ti kadwa da nanang kantatang no umakar ka? Narigat ang masurwan ni nanang. Uray an yapay ti araramidem. Ay, saan nakaapat-pat yan? Apaya binunag mong samot amin ng alibro iti eskwilaan niyaw. Uwan tatang, umakar ako niti pagisurwan. Nay, apay ngay. Amuyo mo't ti makagapo. Inaldawak latan ang maibabain, gapo kan ni nanang. Ay, maawatan ka anak ko. Di ka igdanag tatang. Taumay kayon to sarungkaran kan ni nanang. No adda nawaya nga oras, kan panawon ko. Sigay, pumanaw kayo. Kasta kayo mo't nga nakad. Panawan da kamain. Tada trabaho yun. Nanang, saan ka kumamot nga agsao iti kasta? Ay, oray dagiti kakabsat mo. Pimanaw damutan. Kat saan dan amakalagip nga umay sumarungkar. Ha? Anya a klase a panunot dagiti anak dayta. Awan nga mental na ti panunot ko. No adda akla ang dito'y balay. Tabasol ko manain kasta kaday. Sigay, pumanaw kayaw. Kat saan kayaw nga subsublay. Apay asan kang agtagtagare. Kagura nakmat, kasta kaday. Maladingitan aklang.
Tapinanawan natan ni Edgar. Ay kat siyempre napigsada gaya man. Kabailandan nga isakad ti panagbiagda. Ang bayam. Awan ti magunguna dagita a klase ti anak. Pimanaw dagiti anak ta, gapukan ka. Gapo iti ugalim. Sanak ngagbalbalew. Gapo kadakwada. Tawan ter aramidak amaday. Apay nga ro, nakagura da ka dagiti kalugaran tayo, no talagamot lang anasaya at kaatao. Apay, akanayon da ka nga ireklamaw, no awan aramidem amaday. Dakkel pukaw na ka dito iskwilaan, Sir Edgar. Ngam amok, nasaysaya ti masakbayam iti papanam. Agyaman nak, sir. Tamaawatan nak. Ket, kasano nga gayam ni nanang mo? Awanan ti mga nawakin ko na, no kasta nga dakaapan ha. Binagbaga akmaten. Ituloy latta ka numat ni Ma'am Carla ti darom na. Ay, saan mat ngamin akayat ni nanang ti makisarita kan ni Ma'am Carla? No hindi pa ila kumanak isarita ni nanang mo, dinalpas ko man ti parikot. Ay, saan anala ka akasarsarita ni nanang? Sa bali, ti ugali na. Dito'y gayam tinapilim apagyanan, Edgar. Una, manang, nataltal na ngam ijay balay. Nasaya ata sidag ka lang iti eskwilaan apang isurwam. Un manang, Saan ka na magastusan iti plete? ngam pampanunutak latad na nanang kantatang. Awan kad kadwada ijay balay. Anya nga rod ngay. Ay, barang adan tumat orasyo. Bisitaan niyo man mat ida. Maditirik naklakay. Isumot lagam nga inururay ko nga umay nakbalunan di jay talon, nga mawan kamay. At da nalutok nga ibalon ko kan ka. Ngam tiyak kabailan ti magna. Nay, kilat man na nagsakit ka. Ginamudan nak day di Ma'am Carla. Diyak pa'y lang amin napakawan ka. Kastalat tati pampanunutem. Pudno ba? Talaga anapig sa tigamod day di maestra. Pinanawan datan dagiti anak ta. Kastapay lang ti bagam. Ay, agbiro kakit din iti mangagas ta ipaagas nak. Nasken maikat ti gamod kanyak day di Carla. Manang, adda nag-text akaruba. Agsakit ka nun ni nanang. Ha? Kano pa'y? Makalawas ka nun. Saan namot akayat ti agpa-ospital? Tatipatsin na, kat ginamudan da. Kasano nga rod ang maimbaga no kasta? Iso nga ron ako na, anas kan abisitaan tayong agkakabsat. Tapno mas denggen na tayo, no adu tayo. Wala na. No day ta tinasayaat nga aramidon. Aglangan tayo pa lang iti trabaho tayo. Para kaninanang. Nasken nga agpa-check up ka bakay. Ginamudan dak. Apay apilitin nak nga ipaduktaur. Nabayagan nga agalom day ta pa nagsakit ti tiyan mau. Anusam kadilat tanti sakit na. Ibagam lata ka di aginamudan da ka. Kinaguran ak gayam day di Ma'am Carla. Ay, Diyak kayat ti agpaduktaur. Uray anya pa iti ibagbagam. ne. Addan dagiti anak mau. Ha? Adata? Wayne, isuda dagita naglugan iti van. Pasensya ka nanang. Itala ang anak kabisita akan ka. Saan abali anak ko? Tayo may kaita. Nagigiddan kami nga inmay. Tapno umay da ka alukuyan nga agpa-doktor. Kung akmat ginitatang iyo asanak nga agpa-doktor. At dalugan. Tapno ada pangiluganan mikan ka. Kasapulan nga agpa-doktor ka, nanang. Tapno maimbagan ka. Nadamag ko tinapasama kada kayo, nana. Iso binisita kayo dito ospital. Ma'am Carla. Wen, siyak da ito'y. Adamot na solisit ko akwarta. Itid ko kan ka. Imbag lang nga igatang mo iti agas mo. Agyaman ak, ma'am. Ulcer ka no ti sakit mo, nana. Iso amasapul amangan ka iti husto nga oras. Kasta aya. Umay kumutten ibaga, asaan kon nga ituloy ti panangidarom ko kada kayo. Tapno saan kayo ma-stress? Pakawanan nak, Ma'am Carla.
no nasaktak tirik nam iti. Pagbababawyak tinaramid ko. Kat kidawag asapay ko mata mapakawan na. Apay kit din asaan. Nana, agpaimbag kayo kit di. Uwan, ma'am. Sige rumara kon. Taadamot dagiti daddo mapay amang bisita kada kayo. Sino da, ma'am? Dagiti kaaruba yo. Kitaan nyo man. Adumot gayam ti mangipatpatag kada kayo. Huwan nga ron, ma'am. Maragsakan iti na ita. Kumusta ni Nanang? Mayat matain. Saan una yan na makikakaaruba? Tao may nakong tultulungan ni Jay Talon. Nasaya at nukasta, tatang. Adumat din tigagayam na dito'y lugar tayo. Di nasaya at nukasta? Nagbalbaliwan ni Nanang mo. Isungag subli ka kuma dito yan anak ko. Tapno adamot kadkadwami kini Nanang mo. Ay katuna, tatang. Addan ti high school ditoy. Isungag subli akmanan ditoy, tapno agisuro. Ti panagbalbaliw, ipaay na, tital na, kantalinaay, iti kaunggan, kanragsak, iti pagtaangan. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.